olungasuka einhliziyweni zabantu ikakhulukazi la eNingizimu Afrika oluthinta umhlaba. Ukhulume ngempi kaBhambatha yango-1909 eyayibaluleke kakhulu ngoba isisusa sale yampi uBhambatha kaMancinza wayelwela inhlabathi. Sibuyele emuva kancane ngo-1879 inkosi iCetshwayo into ayilwela qha kwakuyinhlabathi. Ngo-1838 inkosi uDingane eNcome ayekulwela kakhulu kwakuyinhlabathi. Ngo-1913 abamhlophe babephasisa lomthetho olawula ukuphathwa komhlaba. Babethatha lenhlabathi umuntu omnyama aqala kwakuphambilini ukuyilwela. Ngifuna ukuthola umbono wakho ngasodabeni oluthinta ukuphathwa komhlaba kwelokuthi kule minyaka engama-27 kuze kube manje yini le eyenza ukuthi umuntu omnyama kube nzima ukuthatha umhlaba owathathwa ngendluzula owenza ukuthi abantu abamnyama baqhubeke nokubhuqabhuqwa indlala nobubha ngoba bengenamhlaba? Uma ungibuza ngokuthi yini le yenza ukuthi abantu abamnyama bahluleke ukuthatha umhlaba, lokho kulethwa ukuthi salwela inkululeko. Siyokhumbula ukuthi ekulweleni kwethu inkululeko uma kwakhiwa uANC kwenziwa konke, udaba lomhlaba laluhamba phambili ngoba wawusuwathathwa umhlaba wethu omkhulu. Kodwa abaqala ukuthi silwele inkululeko babefuna kuxoxa ilungiswe lento ngoba kwakuthiwa ayikwazi kuba nje ngoba makuthiwa kubuswa kunombuso umbuso weAfrika eseyathathwa nabelungu. Kufanele ukuthi wonke umuntu akwazi ukuthi aphile ngendlela ethi uphile ezweni lakhe. Kodwa thina abantu abamnyama njengoba uyokhumbula sasidudulwa endaweni ezinonile, sishoniswa ematsheni emahlanzeni. So udaba lomhlaba nokwakhiwa kweANC ngoba yaba umbutho oqala lwalusemqoka kakhulu. Siyokhumbula ukuthi owayengu-Secretary General we-ANC oqala wathi uma ekhuluma ngomthetho owawushayiwe uphuca abantu izwe labo noma umhlabathi wabo, wathi umuntu omnyama walala umuntu ekhululekile wavuka ngakusasa engasenalutho engasenamhlaba ezweni lakhe engasazi ukuthi uzohlalaphi. So udaba lomhlaba udaba olukhulu kakhulu. Noma silwela inkululeko besihlabelela ngalo, sikhalela izwe lethu elathathwa abamhlophe. Uma sithi nje Zulu, Mxhosa, Msuthu hlanganani, sasifuna ukuhlanganela ukuthi akubuye umhlaba wethu owathathwayo. Kodwa kwawuthathwe ngendluzula ngaso sonke isikhathi. Uma ke sesilwela inkululeko, into eyenzekile asikwazanga ukufika ekugcineni ukuthi singene ngesibhamu saze sabehlula abaphakamisa izandla abasicindezele. Kwafika isikhathi lapho kuthiwa khona ayixoxwe le ndaba. Ngelokulwa okungaka nalokubanga nalomzabalazo uzophela kanjani. Kwase kuvunyelwana ukuthi ayekwe ekhaya akuxoxwe. Kulapha ke kuxoxeni lapho khona ngaso sonke isikhathi uma kuxoxiwe imphumela eye ingabi le imphumela benifuna. Uyokhumbula ukuthi kwelaseZimbabwe sekuxoxwe konke kwaqeda kwathiwa nya udaba lwaphindelwa susa ingxabano kwaba udaba lomhlaba ngoba iZAPHU isithi sathenjiswa ukuthi lo mhlaba sawuthola, asawutholi manje. Amangisi ethembise ukukhokhela labo ababengosomaplazi njalo njalo. Umbuso kaMugabe wathatha umhlaba ngenkani. Lolo daba kusavunganywa ngalo namhlanje ngisho eZimbabwe. Nathi ke mase sixoxa exoxeni ikakhulukazi sekukhulunywa ngomthetho sisekelo ngoba ekuqaleni ngenkathi yeCODESA sasixoxa lapho ngokuthi akuphela ukulwa, kube khona inkululeko nokulingana kuwo wonke umuntu. Lapho kwaba khona ivumelwano ke kwase kuthiwa izinto ezizotholakala phakathi kwiConstitution zona zizoxoxwa uma
sekukhona esakubiza ngokuthi abameli babantu abakhethwe abantu sebese endlini yokushaya umthetho eParliament. Kwathiwa lapho-ke yokwakhiwa khona umthetho osisekelo. So lapho-ke abaseParliament akwathi abangamalungu eParliament njengoba kwakuvunyelwene ngokuthi kuyothuma iParliament selakha umthetho osisekelo lingabizwa ukuthiwa iParliament elinganyelwe uSpeaker noma uSpeaker noDeputy Speaker. Kwathiwa kuyoba iConstitutional Assembly ebese kuhlala usihlalo kanye neDeputy yakhe. Kulapho-ke lemniningwane okwangenwa kuyona kakhulu-ke manje sokuxoxa ngokuthi amalungelo azoma kanje, umhlaba uzoma kanje, njalo njalo. Kulapho-ke okwakuthathwe khona iy'nqumo njengoba ngithi nje azihlukananga nalezi zathathwe eLancaster ngoba nakhona udaba lomhlaba aluqedwanga njengoba lungaqedwanga lapha. Thina bantu abamnyama nabamhlophe kufanele sivumelane ukuthi kufuneke lilungiswe ngoba uma lungalungisiwe kuyokonakala ngelinye ilanga kube nzima ukukhuza ukuthi uzokhuza uthini.